Puila Jotanon Hambai, Sini Jota Media Srono, Norobo Baksa, Tini, YTF Central Committee by the meeting of 5 months of family Bagai. Tini YTF Central Committee ni Bisingte Kaisa meeting Belai Nangkumani Ringzaka, Ozaga Joto District ni President, Vice President, Block ni President, Block Vice President, Joto Active Warriors Kai Sentinero, Maniko Koto, Tangnai TTADC, General Election, Laimani Yagolo, Ombake Wainai, Achu Laika. Atul amen bisingti mono je sangsini bubagrano belaino pipeline hambai maru ase kolo ni bisingti sini bc election khajengoi tongmani supreme court lorai khayei democracy o tongai ganatantrata kringmani bisingti bubagrani chai tongmbai tini bc election nani thangai tongmani kongno sung tini sini joto sikla rok bai sini youth rok bai sungmano tini discussion khajaka o jago tini tongo sini bisingo sini YTF ni in charge Sini Sar Diomthai, Totha Honorable MDC, Tongo Sini Bisingo YTF ni General Secretary, Borong Gunang James Deorma, Totha MDC, Tongo Sini Bisingo West ni District ni President, Borong Gunang Jiten Deorma, Totha Sini Honorable MDC, Tongo Sini Khoini, Sini District President, Borong Gunang Prasmit Deorma, Totha Honorable MDC, Tongo Sini Bisingo Honorable MDC Sujoy Uchoy, Tongo Sini Honorable MDC, Sini Khotrojoy Riang, Omai kai joto sung tinara nangkung mani sini siklarok bubagrani bisingtei bahai ke je nangkung mani sini je otyachar khayo tongmani je tiprasa elekabo bc election ing yangai kebangma infrastructure development ing yang tongmani je fund rok block nu tongmani bc bo abron tino buskango lorai khayei sung democracy ni bisingtei sung fight khayei sini borono injustice ni justice nani bagai sung tini koksab lekha tai sini YTF ni naharmung Sudu oro tini kebno MLA MDC EMs namai simi khayania bubagrane bisingte ti prasarani kabangma bulukuro gobno poitosa yangmano constitutional solution yakaba sini nangkongmani greater tipralen mo sing bubagrano yak fologoi yak subawoi bono logirewoi sing khai thangnani mon tini sing smai tanglami bisingti katal kai tai chini je tripartite agreement ti prasa accord je blog ni tongmani Omonobo sung until and unless jeng ko yasak bubagrano without any failure sung nukha kabangma leadership ni bisingtei bubagrano poitesa rok kabangma sung nungman yagulo white team ni bisingtei sungabo turuk khai tabu grassroots level tebo sini borono kubui nangkukmani o hawotamo sungamno runani sungtai saiman nani abno tino white team kaisa message suji para kami amchayo je sini bubagra salbunumrum nini ani bagai Wan sugui je samung khai tongmani samung no bubagrano logiroi samung khai nai tini YTF ro obon ti kok sablai sambai kok sanan thang angke nai di IPF ti sakabo date final ngai mania ang wana jago sengtebo khanaka kabangma borok ro supreme court thangai om hayo file khaikya abo chini kungthai barani bisingono je bc election ta khaidi adc election delay khaidi nai amai file petition khamo sung nukha tai saibo mano karon sung abo siwo abo sung tabuk sana naya abu lukurok aste aste turkabo sinai ini IPF tipanung teng BJP panung teng CPM pang teng Congress panung teng tamni bagai BC election engya tamni bagai tini area wo tiprasan area tang development engya borok sawo sabka sath sabka bikas abo tini tiprasa area wo tang bikas engya karon tini sung nukha BC election Tangnai 2016 wo jengmani tabuksak jorangyaku sung nukha jorawo corona virus ni kabama khayei phunukjaka kintu tabuk bo virus tong tabuk paharo ekta no virus tongo a virus nga thansa virus abo praman tangnai ADC election je kabangma sanai saka 28 ni bising 28 tu bunai 28 ni bising 30 tu bunai fiaba lukurok public rok kabangma saka dokol khainai fiaba public ti prasarok si jotish to sikatabo sung tai ke bai dokol khaijagliya tai ke bai sung otosar khaijagliya sung tabo tai ke bno 28 na thangliya abono proman srai ke khaje thangnai ADC election abote kono kotal ka sajanai ko gya abono bubagra bosaka 24 jon MDC manman bai VIP level feeling tongyawoi lukurong bai samung khainani ini sung jotono sini 24 jona MDC rok area bo ongkhorei ground ongkhorei public bai one in one connection khai samung khai tongo haise NJ mansa khaibo thangnai karon temporary post MLA MDC lukurong no BC ba bangai nono chongoi rohoro o BC bawo
नों पाब्लिक नो तम सेटिस्फेक्शन नै सामुं खायनाय आबो नों एसे जंजाक रिप्रेजेंटेटिव सुङै नों वानसुइ सामुं मा खायनाय हेसि बोबाग्रा बसुंनाबो नों सुंना डाइरेक्शन दो आमबाय सुं तिनि सिनि जत सिक्लार न अमने अवेयरनेस रो जे सुं तांबाया बारा ताबुक बो सामुं तंखो 24 ता सीट मान फाइमान बायनो सुं वर्ल्ड कप ति सैमान याखो हायसि सिनि वर्ल्ड कप ति सनानि जरा तंखो आ जरा सुं सटिक टाइमो बोबाग्रानो लगिरुबै सुं वर्ल्ड कप बोटी सनाय वर्ल्ड कप नि फल बोचाने हने आं लुकुरना आबो मेसेज नामो सुं हायसि केबा पयतोमा तंनाय बोबाग्रानो बोबाग्रा चिनबाय चबा खायतोमानि